Nije kao u Vojvodini i Sremu. Kompletno je sasušen kukuruz u Banatu, u Sremu. Dobar dan, nalazimo se u Nedeljicama, u Nedeljičkom polju, u jednoj parceli gdje je zasađen kukuruz. Uglavnom je kukuruz u našem polju ovakav, možda ne baš potpuno isti kao ovdje, ali uglavnom je to rodilo i evo vidite, sve po 2 klipa ima na stabljici, a nama su gostima profesor Šolaja, profesorka Dragana Đorđević i imamo goste iz Čačka. Evo profesore, šta vi mislite o ovom našem kukuruzu, o ovom našem polju, o projektu zamišljenom? Mislim da u svakom slučaju ovako nešto nisam video, s jedne strane, s druge strane očigledno je da je ovakav rod kukuruza uslovljen aluvionom Jadra i isto tako je jasno da uništavanje ovog aluviona, a što bi rudnik litijuma, do čega bi rudnik litijuma svakako doveo, bilo skandalozno i neprihvatljivo. Evo profesore, prošlo kroz celo polje, vidjeli ste kukuruz, nije baš svud ovakav, ali bolji je nego u ostatku cijele Srbije, je li tako? Ako se poredi Vojvodina i Jadar, Vojvodina je spaljena, nažalost kukuruz je lošeg roda, delimično je potpuno uništen, ovdje je sve zeleno i koliko vidim, rod će biti visok. A vidjeli ste i soju, kako se zove soja? Soju sam vidio i fotografisao sam i nekako mi nije bilo baš svejedno što je tako dobro i naravno imajući u vidu da neko želi da to uništi. Naravno, ovdje je reč o državi, a kompanija koja želi da gradi ovdje rudnik je privatna kompanija koja juri profit, je li tako? Oni se ne obaziru mnogo na... Privatna kompanija koja sklapa poslove sa državom. Sa državama svim, otprilike. Ja se ograničavam na našu državu i mislim da je to neprihvatljivo. U krajnjem slučaju, znate, imajući u vidu ovakav razvoj vremenskih okolnosti u svetu, pa i u Evropi i kod nas, postavlja se pitanje vode ili litijum. Ja mislim da drugog odgovora... Tako je, vidimo da nam reke presušuju, da Sava nije odavno imala niži nivo, Dunav je na istorijskom minimumu, ako sam ja dobro razumeo. Mislim da sam vidio ljude koji hodaju Dunavom u Novom Sadu. Danas sam gledao neki live ili neki snimak, nije ni važno, da ljudi prelaze Drinu peške. Malo na jednom mjestu, mislim da je to negdje dole bliže izvoru, bliže spajanju, bliže izvoru Drine, da možda se pređe peške. Nije baš sve suvo, ima malo da se zagazi u vodu, ali možda se pređe peške, znači da se prepešači. Da je državi i stručnjacima ove države jasno da je ovo jedini izvor pijaće vode u zapadnoj Srbiji. Veliki, dovoljno veliki, koji može da snabdeva vodom veliki deo Mačve i dobar deo Vojvodine. Prema tome, uništiti to rudnikom bilo bi, neko bi to nazvao... Teško je naći reč za tako nešto. Teško je naći reč, ja ne bih to nazvao izdajom države, ali veliki greh. Da. Evo sa nama i profesorka Dragana Đorđević. Profesorka, ovi kukuruzi duplo višli nego vi. Tako je. Da se našalimo malo. U čitavoj Srbiji, evo, nedavno sam putovala Banatom, centralnom Srbijom, otprilike visina kukuruza je negde metar do 1,5 metra i sve je sprženo, odnosno sasušeno. Kao što vidite, ovdje je sve zeleno. Nije više ni bitno koje je visine, ali bitno je da je sve zeleno, a to je zbog toga što je na ovom prostoru obilje kvalitetnih podzemnih voda, drinskog porekla, znači čistih voda, koje obezbeđuju, uprkos tome što nema kiše, obezbeđuje dovoljnu količinu vode da i kukuruzi, ne samo kukuruz, nego i soja i lucerka i sve ono što smo videli bude ovako i bujno i zeleno. I otvaranjem rudnika na ovom mestu, ovo bi
sve bilo uništeno. Znači tamo gde su ispitne bušotine i gde curi toksična rudnička voda, otprilike u prečniku od oko 20 metara, sve je sasušeno, ne postoji ništa jer bor toksično deluje na zeleni pokrivač, a jalovište koje se planira ovde, koje bi trebalo da bude dugačko 900 metara, 250 metara široko i 60 metara visoko, bi bilo opterećeno visokim sadržajima bora, koji je svakako toksičan za zeleni pokrivač, i sve ovo bi bilo uništeno. I ne samo ovo, podzemne vode su prilično plitke, one bi bile isto ugrožene, a podzemne vode nastavljaju svoj put prema Mačvi dole, jer se Jadar nastavlja na Mačvu, tako da bi i Mačva stradala. Znači da ne bude zabune, ništa ovdje više kiše nije palo nego u ostatku Srbije. Nema kiše, znači ovo je samo proizvod obilja kvalitetnih plitkih podzemnih voda drinskog porekla. Drina je čista reka, planinska reka, obogaćena kiseonikom, tako da ovo treba čuvati kao zenicu svog oka. Trudimo se da sačuvamo. Hvala, profesorka. Evo sa nama su i gosti iz Čačka. Oni su u čudu bili kad su vidjeli ovo. Kako je u vašem kraju tamo, u vašim krajima? Pa evo, baš kad smo putovali iz Čačka i iz Beograda do ovde, ta situacija gde je sve spaljeno i sva polja, i baš smo pričali usput, rekao da li je to faza kukuruza gde se on sasuši i onda je spreman za berbu, ili je samo suši. I onda smo došli ovde i videli smo da na istim nadmorskoj visini, u istim uslovima imamo jedan kukuruz koji je 4 metra visok i usput smo imali dosta niže kukuruza. A vidjeli ste i soje po metar visoke. Jako bujna soja i lucerka. I sve okolo je zeleno. Da, i jedan utisak koji mi je kao, zna, ok, Srbija ima svuda plodnu zemlju, ali ovde je i tekako plodna i tekako se koristi, i to je nešto što treba cijeniti i zaštititi. Ok, sa nama i doktorantkinja na Cambridgeu, ako ne grešim. Tačno. Tvoji utisci? Pa znate kako, ja pratim ovu vašu borbu već duže vreme i videli smo i slike, videli smo i snimke i čuli smo od profesora koji su tu dolazili ranije, od ljudi koji su se aktivirali, i sve to nas je negdje navelo da dođemo ovde, ali mislim da dok ne dođete ovde ne možete da imate taj osjećaj. Koje je to prostranstvo plodne zemlje, pogotovo zato što smo došli iz Beograda i gledali tu sasušene njive, kukuruz usput. Pre neki dan se vodila kroz Vojvodinu, isto tako. Manje više sve je žuto. I onda smo stigli ovde na sve strane zeleno u 2 dana. Eto, lepo vam je. Morate da dođete ovde da vidite. Baš tako, znači da dođete ovdje da vidite koliko je dobro i da odete u Bor da vidite koliko je loše. I ti loši utisci ne mogu da se prenesu ni snimcima, ni slikama, ni to može da se prepriča, ni ovi dobri. Znači, ovo ne treba nikome dati. Ovo treba da ostane ovako. Odlično. Hvala. Evo, to je to za danas. Pozdrav svima.